ko, Jesus, mapaksyat ka. A virus, sika corona, umadayo ka. COVID-19, mapukaw ka. O Diyos mi, sa dilangit, o ato'y kami, dawatan mi, pamakawa mo, basbasul mi, at taan ka, kada kami. Hidawin mi, isabet mo, kasapulan mi, panagbiag mi, ay wanam ti, salun at mi, ipaay mo, ipiksa mi. Ikatemti, dandanag mi, ited mo ti talnat, panunot mi, sikat taklin mi, denggam kati, araraw, pendawat mi. Tarabayan met, o Diyos mi, dagiti frontliners mi, ilising makaptanda iti virus a corona. Amin a problema ket adda solusyon na, intay ag maysa at kararag iti namarswa. COVID-19, mapukaw ka.